Look, when you receive Christ as your Savior, Jesus. you adopt a new identity. Yeah. Amen. Oh, yes, Lord. Ubese uthola buvelo obusha. Yabuya ke lenzaba lesikhuma ngayiqaleni. Ungamukela Kristu uthola buvelo obusha. That is why the Bible lithi emva koba safile iKristu ahambile. Le Bible lithi bapostile abasibabutana bathi ngoba Kristu akasekho. Ngabe solo simlandzela sasibobani. Yeah. And now the Bible lithi ngemuva kwaKristu they adopted a new identity. But no, it's simple because we were following Christ. And that is now how my footsteps are Kristu. You know, se volura wetu. Bevumu Kristu pela yena. Sesi ma Kristu ti. Jesus. Oh, brother Jesus. Amen. Oh, yes, Lord. Singema swati ngosiphile swati. Kapha sine sibele mazulu silamhlabele swati. Kahle kahle sine singema Kristu. Kahle kahle sine sibo bana. Kunebakhona la utabona ngenqubo yana. Sine sibo la bana sine silandzela awule silandzela. Yeah. Oh, yes, Hey, Lord. Jesus. Hey, bayayithatha isithiso babenikeza intombi yabayibhadla a new identity. Oh, yes, Lord. Jesus, Jesus. Bayayithatha isithiso babenikeza amakalothakathako a new identity. Imagine isithiso ngiyayithatha isithiso nafika nginohlisa indoda yakhe bese yasamluka enhloko athi no enough is enough engale ngempala mfati. Ngithanda isithiso nafika makelo khohlakene makelo hleba kwebandleni bese yafika ngoba ke nto ohlele inkosi ngena ukholwa ngeke usawutenza bathi konke namala ngohleba abantu egameni lenkosi hayi lapha ngafika isithiso asiva ngawutho yakholwa sibona kwenta kodinto sekushintshile sekwathanda bonke abantu sebavusela bonke abantu sovusela wonke umuntu sowuthi ma favorites akho sowamukela bonke abantu soqala kupha bonke abantu bese siyasho sesikhona noma ke songeniwe noma ke no nikhona abakhona noma ke somukele Jesu lo akasafanani mayikholwa egameni noma sogitshelwe indoda yemadoda ngiphethulo kwa ngolendoda yemadoda letshela ukuthi wena makhanda ledzilika manje sewufile lo mtimba lo. iBhayibheli lithi silabakholwa makafa Kristu sifa naye. Shothi siyafa kulo mtimba wenyama, kulo mtimba lo wenganuko, kulo mtimba lo wekona, kulo mtimba lo walomhlaba. Le Bible lithi makabasavuka Kristu sibese sivuswa naye, sivuze sesimbathe lomunye umtimba longasilo umtimba wangala. Ngiko masombathe lo mtimba wanekhaya ubese uthi hawuke intindodana ubese uthi futhi indodana angeke sewukhona kuphila bedynamic anointing faith ekhamenna masibakabe awumphathi lo mtimba wale wakholwa ude nje longathi yena akafuni mhlawumbe emakhosi ayenda uflele emakhosi but bakabe lokudla kwamakhosi kangqolisa lo mtimba wale nakulothi ngamane ngidlifile lokwana nakufanele nekwaleni wakokufa le sixolele bangaba uwakho wala akufana nekwaleni wala thina sifuna kufa abantu singabashiyi basehlathini badukile bafe bayezulwini.